Yes, twongeye tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri uyu twumva amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri uyu twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri esheshatu z'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ngira ngo murabizi yuko rwose ibintu biba bikomeje kuba bibi cyane, by'umwihariko hariya mu gihugu rwose cy'i Burundi kwa Sebarundi, kwa Perezida Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane gute, ngira ngo ibi turaje tubyinjiremo. Hari n'abatangiye kuvuga yuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugambana, ndetse ibi rwose bikaba birimo biragaragarira mu kugambana igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi cyemeye gufatanya kivuye inyuma n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyuma ubu tuvugana abo bari bahanganye nabo, cyangwa se uwo bari bahanganye nabo akaba by'umwihariko arimo aragenda rwose agana mu nzira y'ibiganiro, by'umwihariko n'igihugu cya Kongo. Ubwo nta kindi gihugu mbavuga ni u Rwanda. Nyamuneka ngira ngo muri ano masaha ku gicamunsi tugiye kuba twinjira mu byinshi bigiye bitandukanye. Uraza kumenya byinshi by'amakuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihugu cy'u Burundi. Uraza kumenya ama operation arimo arategurwa hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko akaba ari ama operation agomba gukorwa muri za Uvira kugira ngo ibi bice nabyo bitaza kuba katofu. Byose turaza kuba tugenjiramo n'ibindi byinshi cyane bikomeje kubera indani mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo wabonye yuko Obasanjo rwose tayari ubu tuvugana ari mu cyitwa ibikorwa bidasanzwe byo kunga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Benshi bati ibi bintu biraza kugira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi cyo cyamaze kwifata kikavugwa ko kirimo kiragambanirwa. Ngira ngo sinari ninjira mu ngingo z'ingenzi, ariko dutangiye muri ubwo buryo kugira ngo ibyo bintu nabyo tuze gufata akanya gato cyane tubyinjiremo, tubabwire ese bishobora kubyara iki mu gihe byabigenze bite, ese biramutse bigenze bitya byagenda gute. Gato cyane reka tubanze twisuriza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye badukurikira, bari hano mu gihugu cy'u Burundi, bari mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine Munanira, bari muri Korine ya Tungo, muri Korine ya Kinazi, bari muri Korine ya Kinigi, bari hano mu gisagara cya Bujumbura, bari Gitega, bari Kirundo, Bubanza, hose bari gatanu kuri kagenzi kako. Tubasanga Kigali mu Rwanda, Uganda, tubasanga Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, tubasanga Zimbabwe, Zambia, tubasanga no hirya no hino by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Ariko kandi rwose nyamuneka tukabasanga hano tubasanga muri ibice byano rwose muri za Amerika, Canada, Ubufaransa, Ububiligi, tubasanga za United Kingdom, aho ni kumwe ngane w'Uburayi, naho tubasanga gatanu kuri kagenzi kako. Tubaye ikaze rero hano kuri Dunani Kote TV muri ano masaha yo ku gicamunsi. Birumvikana yuko rwose ibintu tuba tugiye kubishyira ku murongo, tukababwira buryo ki situation ndetse n'uko ibintu bihagaze hano mu gihugu cy'u Burundi. Cyangwa turaza kugaruka ku kijyanye n'u Burundi bwamaze kugaragaza ko burimo buragambanirwa nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda kirimo kiragerageza kumvikana n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse umuhuza watanzwe na EAC ndetse na SADC bikaba byamaze kujya ahagaragara yuko neza ari Obasanjo. Ngira ngo ibi turaza kuba tubyinjiramo. Ese u Burundi bwa bugambaniwe mu buhe buryo mu gihe u Rwanda rwaba rwiyunze na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Turaza kugaruka gato ku bikoresho byinshi bimaze kudeployingwa ahitwa muri Uvira. Iyi akaba ari Uvira kugeza amagingo aya igihangayikishije abarundi bavuga batese mu gihe Uvira yaba ifashwe twebwe biraza kugenda bite hano mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko rwose biraba bimeze nk'uko Rubavu ndetse na Guma bimeze nk'uko umupaka w'u Rwanda uri hariya, ndetse n'umupaka wa Kongo ukaba uri hariya, ariko ukaba ukontororwa na M23. Ese mu gihe Uvira yaba ikontororwa na M23 cyangwa se Intare zasarambwe, byaba bimeze bite mu gihugu cy'u Burundi? Ubu tuvugana tuzi neza yuko badashobora gucana uwaka baramutse baherekanyije imbibi mu gihe impande zombi zitakumvikana. Turaza kuba tubyinjiramo. Turaza kugaruka gato ku kigendanye na CNDD-FDD ubu tuvugana nayo yamaze kuba agateranzamba kanyina wa nzamba, kugeza ubu tuvugana zimwe mu bikorwa birimo biragenda bikorwa, ndetse n'amanama arimo aragenda aba
hari abarimo baragaragaramo nk'amafoto ndetse bagatanga imyanzuro yabo nk'amafoto ndetse n'ibyemezo, ariko ahandi mu buryo bumwe se cyangwa ubundi ntibyumvikane. Ngira ngo turaza abo bantu kubakomozaho tubababwire, ndetse muraza kumenya byinshi mu gihugu cy'u Burundi ku butegetsi bwo witwa Evariste Ndayishimiye. Gatanu kuri kagenzi kako rero, icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba gukina kuri sabone kugira ngo tuze kujya twibanira neza no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Tayari ubu njyewe namaze kuba rwose ninjira mu buryo navuga ko budasanzwe. Twirukanse cyane rero, reka duhere kuri ino nkuru idasanzwe. Ni inkuru navuga ko ikomeje kugenda yandikwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ikaba ari imwe mu nkuru by'umwihariko inakomeje kugenda igarukwaho, by'umwihariko ubona yamaze no guteza impagarara hano mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyatangiye kwita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umugambanyi nyuma y'uko habaho ibiganiro hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi muri Katari, ndetse ubu amakuru dufite ni uko M23 abayobozi bayo bakuru bamaze kugera muri Katari. Tayari ibiganiro hagati yabo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo biragenda rwose bifata intambwe nziza, ndetse igihugu cy'u Burundi cyongera kuvuga yuko rwose ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari umugambanyi. Leta zunze ubumwe za Amerika nayo yivanga mu kibazo gikomeye cyane kiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikababwira buryo kinyamara ibintu bashobora kubiha umurongo, igihugu cya Kongo kikongera kikagira amahoro n'umutekano. Ibi rero impamvu igihugu cy'u Burundi cyabivugaga nuko cyari gishingiye ku bintu bitari bike, bintu birenga bitatu. Icya mbere cyari gishingiye mu kuba cyarohereje ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cya yase, noneho izo ngabo zikifatanya na FDLR, zikifatanya na FARDC mu gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse bimwe mu bice byagiye bitangwa mu gihe cya yase bikagenda bisigaramo FDLR. Ubwo bukaba ubufatanye bukomeye by'umwihariko hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byongeyeho na FDLR. Ibi rero nanone tugaruke gato ku biganiro byagiye biba hagati ya Perezida Neva cyangwa se na Tshisekedi. Ibi nabyo ni ibintu byakonfirmaga yuko umubano hagati y'igihugu cy'u Burundi mwiza ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'uko ibiganiro by'umwihariko byatangiye kugenda bigaragara yuko birimo biraba, bikaba ari ibiganiro kugeza amagingo aya bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira nuko bishobora kuza gutuma habaho ikintu gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu mubwira nti hashobora kuza gutuma habaho ikintu gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, noneho tukabona habaho gucika intege dore yuko byatangiye kugaragara. Ibyo turaje twirebereho hamwe hano za Uvira ukuntu bimeze kuri kote y'Abarundi. Ni ukuvuga ngo ibi Abarundi babifashe nko kubagambanira. Baravuga bati ese nimba murimo muragira gutya mugacika intege ku kigeranye no kuba mwahagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bibera aho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igacika intege, SADC iragiye, zakatanyamaza ba FDLR bamwe muri benshi barabafashe bakareba bakabona abandi bagiye birukanya mu misozi igiye itandukanye. Noneho barimo barareba bakavuga bati birashoboka ko uru rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twaba tugiye kururwana twenyine. Ibi rero ni nabyo birimo birateza ikibazo navuga yuko gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana rero uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda afata witwa Tshisekedi nk'umugambanyi, avuga ati birashoboka yuko ahubwo iyi ari kata y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko kugira ngo nzasigaremo hagati ari njye mwanzi, by'umwihariko usa nkaho ndi hagati na hagati ari njye mwanzi w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi mpite ngira n'umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko nabo bazaba biyunze ku mwanzi. Ubwo bihita bihindura isura, noneho mpite ngira ibihugu bibiri by'umwanzi mu gihe nari mfite igihugu kimwe cy'umwanzi. Ibyo byose rero icyitwa Uburundi bukaba burimo bigarukaho rwose, buvuga yuko kuba igihugu cy'u Rwanda kirimo kiragenda giterereza cyangwa se gishyira ku murongo ibintu byacyo n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi ari ubugambanyi by'umwihariko ku gihugu cy'u Burundi muri rusange. Ngira ngo reka tuve kuri no nkuru tunikomereze, ngira ngo ibyo birumvikana. Obasanjo kugeza amagingo aya niwe urimo urakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bijye ku murongo. Ngira ngo muri kubona amafoto ye n'uwitwa Tshisekedi, muri kubona amafoto ye agiye atandukanye rwose asuhuzanya n'abayobozi bagiye batandukanye
mu buryo bugaragaza neza ko amahoro ashobora kuboneka hagati ku mpande zombi. Ubwo rero breaking news cyangwa se update, umutwe wa M23 abayobozi babo tuvugana bageze muri Qatar. Ni ibikorwa barimo byo kuba baganira n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nta nubwo turi bugaruke, ahubwo kereka haramutse hari imyanzuro yaba yavuyemo ahubwo twikomereze gato, tugaruke ku kigendanye na CNDD-FDD kugeza amagingo aya, by'umwihariko ikomeje kuba agatereranzamba, tukaba tubona rwose hagati indani muri yo ivumbi rikomeje gutumuka. Bamwe bati uwitwa General Neva arongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027 gukomeza. Abandi bati ntabwo ari bwongere kuyobora igihugu cy'u Burundi kuko nta kintu na kimwe by'umwihariko yigeze ahindura bigendanye n'iby'abarundi bifuzaga. Ati igitoro cyarabuze kandi icyo kiri bimwe mu byari guhinduka. Abandi bati hagiye habura amazi, ibyo kurya ndetse n'ibindi bintu bitagombaga kubura ku ngoma y'uwitwa Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko yari yabyemereye abaturage. Ibi nibyo birimo biratuma muri CNDD-FDD hakomeje kugenda hagaragaramo icyo nakwita nk'umwiryane. Umwiryane rwose ukaba akomeje kugenda ugaragaramo ku rwego rwo hejuru, ndetse uyu mwiryane ukaba uri muri bimwe mu bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura, by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi. Uyu mwiryane rwose ni kimwe mu bintu mpamya ntashidikanya yuko gishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura. Impamvu mubwira ati umwiryane uraza gutuma ibintu bihindura isura, ni bya bindi duhora tubabwira ati CNDD-FDD ishobora gusenyuka igacikamo ibice, kandi n'ubundi ni ibintu byamaze kugaragara yuko isaha n'isaha ibice byacika. Gucikamo ibice rero ko muri CNDD-FDD biraza kwafekitinga by'umwihariko witwa General Neva, kuko imbaraga ze yari afite ziraza kubura. Yes, imbaraga ze yari afite ziraza kubura, kandi nizibura biraba ari ibintu navuga ko bikomeye cyane. Nyine ni ingaruka. Ni ukuvuga ngo nimba turimo turumva tuwitonda kugarika aragiye, tukumva ati Rev Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aragiye, tukumva ati abitwa Gatoni Rwasa bari aho hafi bararekereje barimo barakubita agatugigo, kandi tukumva aba bagabo ba Bunyoni tukumva ati bararekereje bari hafi. Ibi byose ni bimwe mu bintu by'umwihariko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe hataza kubaho gucunga neza, bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi, tukabona igihugu cy'u Burundi rwose gihura n'akaga gakomeye cyane. Ni ibintu birimo biragaragarira buri wese. Ni ukuvuga ngo dutegereze gato kugira ngo turaza kugumya tubibone ivumbi ritumuka ku rwego rwo hejuru, mu gihe ahangaha batari bwemere kugendera ku ntego imwe cyangwa se kugenda ku kintu kimwe kugira ngo babone uko bubaka igihugu. Kuko nimba tumaze igihe twumva hariho guhangana hagati ku mpande zombi, ibi byose ni bimwe mu bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko hano mu gihugu cy'i Burundi. Ngira ngo turamutse tubashimiye tugasoreza aha ngaha, ndumva ntacyo byaba bitwaye. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe hano kuri Duniani Code TV. Murakoze cyane.